zanila amaho sung ki het them mona ti dingam amaho sung ki to mona zia ki that tangkunte mova pa party mili ki that ho ho a ki tha chu ki tar hitawin a thi chu he thi hitawin hi cho hi emiten ha seitam loading amaho aso so swa koi phot ding in a pine hazi chu social media la dunga na cho khave pathian thil bol he kugi te chunga na khutiu le na khati diu he ti hovel hi tu laita selo a pine thi bet cha phar hi ti hi kahin se nomin hazi chu hi to bang ho hi propaganda warfare le diversionary tactics ti zongum the hin koipo nammi te lamkai te solovin mo ew dautin social media azole akina ding te zong imo ew zewa hin mo kilung to sa awa e holanga ahin direct diu ham ti ho zo hi gel ding hin akoi social media mandan pilwangutin hi cho sangin thil za chom inoble wasi to banga ki post ding la sa ding lam ding inop sei ding hin la nam khat ki ka mi nam sung ki ka ti ho hi e ma madon dona smartphone ka choi tai whatsapp aum nai facebook youtube aum nai te hi mo ew lo pai ti hi nami pite ko makahin sinomin tu hinjong ukrul langa tangkunte aboywin ha boyna ki boywin mi li ki that athi ho zong mi me hilo am ho adinga sab le leng ho hi win hi cho khu ama ho le ma ho abol bolu asu su dinga koiding aki ha bolai chan wa hoi emite hi azole am ho ki bol na am ho ki bol cha na ipiam khat bol beding agi iga ki sa wa hi le aki bol beta sang wa hin ki tu sa wa e holang direction ahin no khum diu hi thil phalo ta hung hi ding hi ti hi ka se nomin a chaina in mi pi te ho ching theutin hi tabang thil so ho hi a ha su lai tana e mi tia dinga phachum zu ding hi zen a hi thia le bon ke gel dan hi le a thi ho lung hem pi na ti ding ham khanin pr ki so le bon ka de hin na cho khave na mai khave na du dai ti ho wang hi ha sei daute tu lai ten seiding he lo wale thi be chan umute ti hi kain si nomi he